Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер жана Байтөгүнүн катталуучулары. Бул Кара Суу районуна караштуу Жаңарык айылында мына ушул уй жоголду туугандар. Уйдун кулагында бирка номери 3556. Ушундай уйду көргөн билгендер болсо, экрандагы номерлерге агабызга байланыш койсоңуздар сүйүнчүсү бар туугандар. Эгер Куршап, Правда, бүт ошол айылдагылар эгер короңузга, малыңызга кошулуп кеткен болсо, экрандагы номерге агабызга сөзсүз байланыш койсоңуз сүйүнчүсү бар туугандар. Жок жаман издеген жаман дейт туугандар. Андыктан каналга катталып, колдоо иретинде ушул видеого бирден лайк баспаңыздар. Ороз айында ушул уй табылып калсын туугандар. Бул дагы пешине тер менен келген. Ар бир инсандын, эч кимдин малы жоголбосун десеңиз, бирден лайктан басып коюңуз. Видео таралышына жардам бересиз. Ушул мал табылып калсын туугандар. Андыктан лайктан басып таратып коюңуз. Группаларга дагы бөлүшүп койсоңуздар болот. Жаңарык, Куршап бөлүшүп коюңуз туугандар. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер жана Байтөгүнүн катталуучулары. Бүгүн 8 апрель 2023 жыл. Биз Куршап мал базарына келип туугандар. Буюрса Куршап мал базарынан саан уйларды, кунажындарды, ургач эркек кукаларды тартып көрсөтөбүз. Видеону ана чейин биз менен чогулуп назар салып туруңуздар. Андан кийин колдоо иретинде бирден лайктан басып туруңуздар. Азыр бир катар саан уйдан баштайлы. Канча деп өткөн? Мына желин өтө сонун го. Ага, саан уй канча акчасы? Ага. 105 берип атам. 105 берип атасыз. Уйга. Торпогу менен. Торпог ургач экен. Торпог ургачы. 3-чү боласы экен. Сүтү кандай экен, а? Бузулдай тең шудан сүт берип жүргөн экен. Канча сүт бар экен? Сүтем билбейм, гаранта пакет татканда билет. Саганда билет да. Бирок уй чоң семиз экен, а? Канчанчы торпог экен? 3-чү торпог экен. 3-чү торпог. 105ке берилбейт атат. 105ке берилбейт атат дейт. Сурабатам дейт. Канча кылсак? 90 миң кем бар. Мына өзүндө жашычы экен. Жашы 3-4 3-4 турган. Торпог ургач эркек. Эркек торпогу менен. Сүтү чага? 8 литр сүт. 7-8 литр сүтү бар дейт. 8 литр дейт. Жок сатылды бака же. Сатсам 20га сатпайт. Канча? 20 берди. Жок. 20га Канча дедиз? 72 берди. 72 бербейт атасыз. Торпог ургач эркек. Ургач торпогу. Канча торпог экен бул? 4-чү торпогу. Сүтү кандай сүтү ака? Сүтү 10 литрге жооп дейт. Мына чоң үйдө. Акырын саан уйлардан да көрө берели кандай болот экен. Мына саан уй канча экен? 85 dedi. 85 миң сом кем бар. Торпог ургач эркек? Эркек торпогу менен. Канча торпог ака? Торпог канчасы? Биринчи торпогу бар? Портерде жиптер. Жаңы ачма экен. Канча сүт бар? Сүтү эми Билбейм. Торпог эм. торпог эми болот. Торпогу да адил экен бирок. Эми жүрүп чоң экен. Саан уй канча болот экен? 75 деп атабыз. 75 миң сом. Торпог ургач эркек? Торпог эркек а? Эркек торпогу. Чачаптыр да. Канча биринчи торпогу бар? Биринчи жаңы. Биринчи жаңы ачма, кунажын экен да. Жакшы. Йоо. Ассаламу алейкум. Саан уй канча болот ака? Ассаламу алейкум. Саны 70тен ашпайт. 70тен ашпайт. Настроение жок. Торпог ургач эркек? Торпог эркекке окшош ургачы. Эркекке окшош ургачы. Баштары окшош деп коет. Сүтү канча ака? 9 литр сүт бар дейт. Сары кетиш биригип. 70тен ашык сурай албай атышат. Сиз канча дедиңиз өзү? Канча бул? 75 кем бар дейт. Торпог ургач эркек? Ургачы окшош эле ургачы. Ургачы окшош эле ургачы бул, а? Бунун сүтү кандай? Сүтү бул 7. 7 литр дейт. О жерден мал тартпашы. Андан андан кийинки саан уй торпогу эркек экен. 100 миң сом кеми бар деген экен. 80 сурап атат экен. 80ге берилбейт атат дейт мына уй. Торпогу эркек экен. Канча торпогу? 4-чү торпог болуп калыптыр мына. Бирок уй чоң, семиз экен. Ичи дагы чыгып турат ба? 80 сурап атат дейт. Мына саан уй 60га алыныптыр. Торпогу ургач деди, эркек дедиби? Ургач деди, а? Ургач торпогу менен 5-чи торпог экен туугандар. 5-чи торпогу 60 миң сомго алынды дейт. Пайда берсе беребиз деп атат. Акырын азыр эми унажындардан көрөлү. Боз бага.
Kısır, semiz. Kaçırdı da sonra? 4 kösemiz. 70 lira. 70 lirası. 70 bin so'm kem var dedi. Semiz uyken. Ha. Öz жалғыз. O da da 55. 55 bin so'm kem var. Boz kısırı qanday? Bağılgan bu. Bağılgan, kısır. 55 kem var dedi. Bunda kunajınlar qanchadan ekan eko? Ha? 50 mingden. 50 mingden kem var dedi bunda kunajınlarda. Bağılgan kunajınlar ekan. Assalomu like deb qo'y. Qaçma. Kunajınlar qanchadan bo'ladi aka? Assalomu alaykum. Nasıl? Ne? 40. Nasıl çoğunç? Ha? 43 bol. Alıngan mı? Yaxşı aytmak ki, okşa aytat. 45'ke aldınız mı? Nasılca? Bilmiyorum. Baylap turan şey. Bu da aşın kaç odadı ki? 45. Narkısıca? 45, 50 bin. Nasıl 45 narkısı 50 bin deyip onlar. Bu aşınlar. Kaçsın bağı da senin? 33. 33 verdiniz. Urgaçı. Urgaç. Жақсы. Содан жерсін. 33 беріп таткен. Ой, дейді. Torpaqlar қаншадан болды? Torpaqlar 42 binden kem var. 42'den kem var. Urgaççılar. Uçeteng. Torpaqlar. Uçeteng urgaççı 42'den kem var deydi. Qancha verdiniz? Qancha verdi oğlum? 45. 35 mi? 45. Ha. Neyse kötüsü oldu. Şunday deydi. Şunday deydi aldım. Torpaq qancha oldu? 45 qancha suradı? Suradı mı? 43'e vermeye tamam. 43 suradı. 43'e suradı. 43'e suradan berberdim deydi. Bir şey qo'shadi. Urgaç torpaq. Sındıken da Eyinchiga loyiq tugan. 45 bolsa satıyorum. 45 bolsa satıyorum deydi. Bo'lishunlar ha? Bo'lish 45 dedingiz ya. Yaxshi. Qanchadan bo'ladi tava? 85 kem var. 285 kam var. Shunda 42 42,5dan tura kelib qoladi, ha? 42,5dan tura kelib qoladi deydi. Ha işte torpaq qancha bo'ladi? Ya 40 kam var ya sana. 40 kam var. Ya bayağını çıkardım mı ikisi tarafa? Deyip çağırdı işte. Pazarga o'tmadim da vaqt bo'ldi geçenchi jumanaga. Çağırdım lazım bo'lsa. Qanchadan bo'ladi torpaq? 30'dan kam var. 30'dan kam var. Urgaççı. Narxıcha? 28 kam. 28 kam var. Urgaç torpaqda. Qo'ying. Adam dedi böyle. Buna Qashqa torpaq qancha ekan? 30 kam var. Qancha so'radi? Aldım. Ha, endi geldi. 30 kam var. 26 aldım biraz. 26 aldın da. Payda verse veririz. Payda verse veririz. Torpaqlar qanday bo'ldi tava? Qanchadan bo'ladi torpaqlar? 32 45'ten de kami var. 42-45'ten. Çoğunları 45, kichikleri 32. Oya 42 dediniz ha? 42-45 de olarak geldi. 60 kam var. Yok 60 kam var. Ha. Urgaç torpaqlar. Urgaç torpaq. Ha. Ezoğu tazağı. Taptaza. Onlar kezek, erkek torpaqlarga gelip kaldı. Torpaqlarni so'raydi. Torpaq qancha ekan aka erkek torpaq? 28 bin kem var. Erkek torpaq. Bularga erkek urgaççı mı? Çok kemi var. Erkek kaçadan? 35'ten. Erkek torpaqlar. 35'ten kem var deydi. Sizden göröyle. Kaçadan bu da erkek torpaqlar? 60 kam var. 60'tan kem var. Eko tengele. 4 tane. Ha, 4 tane. 4 tane almamıştan. Ha? Aa, 60 kem var deydi. 60 tane ekan da, 4 tane. Qancha oldu aka? 50 kem var. 50 ming so'm kem var. Erkek torpaq. Yaş qancha bo'lib qoldi? Ha? 1 yaş bo'ldi. Alabuqa qancha ekan? Alabuqa. Alabuqa qancha var? 55 kam. 55 kem var. 1 yaş bo'ldi bular. 1 yaş bo'lib qoldi, ha? 1 yaş bo'lib qoldi. Nasılca? Hazır. 60 kam. 60 kem. Eko qancha bo'ldi aka? 109 bin so'mga eko alındı deydi. Oo, yaşları aka? Yaşları
109'ga aldınız ha? Ekon 109'ga aldın deydi. Жақсы aka, bari gazını versin. Şunları görölü. Aka, paroda torpaqlar qanchadan boladat? 70 bin lira. 70 bin lira, kam var? Yaşlarıça? Torpaq. Bir yaş bollak. Yok. Qanchadan sırada? 123 bin. Ekona var. Ekona 123 bin. Buna bölök aka? Kuşlarmıyor maşallah. Qancha tutasiz? 60 kim? 60 sırada deydi, bermedin deydi. Gösterip qo'y. 60 sırada bermedin deydi. Buna cho'mbuqqa qancha yolda tava? Qancha tutasiz? 80 ming so'm. Yaşıcha? Yaşı 1,5 yaşar bu dedi. Havuzda kaç verdiniz? 65 mi verdiniz? Yaş kaça? Yaş, torpak dedi. 65 dediniz ha? 65 bir zaten abi. Vermeyi tat. Boş olsa o da. Şunday doğanlar. Bugün Kuşap mal bazarında soda şunday. Kanalga kattalaytыңыздар. Kanalga kattalıp qol ретінде birden лайктан басып қойыңыздар. Тыныштықта, амандықта болыңыздар.